Тюрконна монгол тылла хомуктар эпастыра бир сетимнәхтер бүгүнгүттен Котукулу илиңи федеральный университетка научная конференция сагаланна. Терәһеңе бихонтан такса кихи кыттыналар, кинлер орталыргар Москва этенне хаяла халтай учонайдара келен докладтыра агаллар. Конференция биллилях эпосоветы Накенти Пухов төрөбдө сүйсөн сылыгарананар, бөдөң учонай олонкон ученчиге ологон сүрбе сылын анабыта. Онна тюрк тылла хомуктар эпастырын теңнен өретен бихонтан такса научный улага киллер бите. Эпосоветы тиулелерегер ологуран конференция кыттылактыра олонкону урулу омукопическая мнеларыгар сетимнен сонуну өретилерин билинерелер. Олонкоо уанна кекисмынахыгар буллагана научная тахана өсө бине научный билилери хайдак кебилерин тугунан үддөч өйдө көрүялар. Оны оларга колбор ите түйүллөрүнөн өдү, эбетер туакту түйрак көмөтүнөн ду, колбор камыя бараганнар, эбетер туак баран лапакатын уан бараганнар, эме эникелерин жокаларын тоюнулар эбит, ите таян көрүүлөр, ите гаданиялар, кытай ийсизинден кинигетин кытта хайдара майгынналар эбит. Ол гана марат аридагана худургулар. Оттан Китай кене булана ийсизин киниге перемен денигер булана хүрдә диринек сүдә системалакты хүрдә токтук интернетдик көрөллөр. Оны кытта Китайдан көргөн себеби биттен кобур бие түмөккө келебит.